Jutro, evo 8. dan putovanja. Tu u Alanu je bila ekipa i sviralo se, pilo se pre dobro. Tako da evo, nastavljam prema Skorpovcu. Tamo ću noćiti, imam neki 19 km. Imam do Bačke Oštarije, znači ćemo vidjeti, moram napraviti opskrbu. Hvala, ništa, nastavljamo dalje. Ograđenica 1440 metara. Došli smo malo na pauzicu. Na putu pijemo i pelinkovac. Everything is okay. Yeah. Mislim da je tam put. Da. Čekaj, sad sam se ugurala. Ajmo. Wow. Very nice. Ovo je klupica je, no? Jao. Ivan je ovdje. Mađarska sklonička. Ej, jes. There's a kitchen here. Wow. Yes, did you ask this? Do you know? What? And here are also many. I koga je mrknio? Kako jede? Aha, bolje bi kod jede. Dobro je.